Жалпы барыңыздарга салам жолдойбуз. Бүгүн 2019 жылдын 14 сентябры сиздерге Рио Мунаа базарындагы япошкалардын бааларын билип беребиз. Андыктан видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Биз баштайлы. Toyota Виндом 2003 3 куб коробка автомат $4900 окончательно 779 40 02 02. Honda Avancer жылы 2000 2.3 объем автомат. Это срочно сатылып атыр. 705 47 47 81. 80 бересиз. Негизи $3000 сурап жатам да. Канча бересиң доллар эсептегенде? Доллардан 2700. 2700. $2700. Салон көрүп койбойлу анда беки. Красный айтымда записында мага чыгат. Şu baklaskılara hala gerek var. Ben 3 4 alsanız görüşürüz. Aslında sen Honda Step Wagon RF3 жылы 2001 2 объем $5700 555 555 594. Honda Inspire жылы 2004 3 куб $5800 552 660 166. Honda Fit жылы 2004 объем 1.3 $4000 705 25 11 25. Toyota Camry 2004 2.4 $7000 35 кузов 706 60 09 08. Honda Step Wagon Spada баклажан түсті. Жылы 2003 2 куб 205 000 пробег жүрген $6700. Родная краска 0703 82 80 89. Honda Odyssey жылы 2002 3 куб өте срочно деп жазып тұр. $3700 553 30 26 27 280 000 пробег жүрген. Honda Accord Торнео кузов жылы 2001 224 пробег жүрген, коробка автомат, объем 1.8 $4200 558 188 122.
Subaru Legacy BL5, екі объем 3 куб без турбина, 3 объем $5100, 0553 510 444. Toyota Caldina, жылы 2006 объем 1.8, автомат коробка, автозавод бар екен. Басы $6800, 701 400 077. Toyota Estima, жылы 2004, объем 2.4, пробег оригинал, расход 911 деп жазып тұр. $6800, 704 01 05 96. Toyota East, жылы 2003, объем 1.3, отличное состояние. $4800, 078 66 99 11. Mazda Demio, 178 пробег 2003, объем 1.5, коробка автомат, $3850, краскасы өзінікі дейді, без вложения, 0705 83 24 83. Toyota Epson, 162 пробег 2003, объем 2.4, $6500, 0558 18 12 22. Nissan X-Trail 2003, 2 куб, $4800, 773 32 81 86. Subaru Legacy BL5, 2004, 2 объем турбо, қара түсті, $4000, 0705 05 0735. Toyota Estima, жылы 2001, объем 3, $7000, 0709 75 60 88. Honda Step Wagon Spada, серебристый.
Пробег 182, жылы 2003, 2 күп. Автомат $7500, 0772, 70, 75, 74. Toyota Alphard. Жылы 2004, 3 күп, 151 000 ровно километр жүрттір, передний привод, $12,000, 0772, 333, 666. Honda Stream, жылы 2003, 2 күп, 129 пробег, коробка автомат, все родной деп жазып тұр, қосымша маалымат $5200, 552, 22, 72, 89. Артында парктроник бар екен. Toyota Raum 2003, объем 1.5, коробка автомат, $5300, 705, 51, 82, 81. Урматтуу биздин көрөрмандар, бұл чыгарышыбыз аяғына шықты. Видео жакка болсо сөзсүз түрдө лайк басыңыздар. Кийинки чыгарышты күтүп туруңуздар. Көрүшкөнчө.